ngasih kula iki kelingan ning wong tuwa siji. Anak-anak Mas Dana, anak-anak Mas Dana, mama mimi ngendi kulane bos urang ora duwe wong tua. Bos urang, bos urang, bos urang, bos urang, si cilik sampai dewasa durung weruh wujude wong tua. Bos urang maning, bos urang mama mimi ngendi kunane wis pengen ngomong. Bapak Kelvin dalan Bapak Kelvin bos Taiwan, Bapak Kelvin, Bapak Kelvin maning iya aja cocok ya. Bapak Kelvin bos Taiwan si gue triple boy pengantin triple sama mobil mas bos urang. Ayo nurut tiba kita masih penima di sawer orang si iya triple bukan iya pengantin triple sama mobil iya salah di kamar. Duh Gusti kang kuasa nyuwun hampura. Bapak Kelvin kuat iman lan ihsan tabang ngadepi jejakan kawan jadi bayangan ingin bengi mama jadi impian gua yang teman sengaja ingin mama mimi anak ning destin. Bapak Kelvin si gue triple boy buat tim keamanan selamat bertugas kembali Singapura kerja bareng Rama Production. Bapak Kelvin bos urang, bos urang, bos urang. Duh Gusti bos urang kangku asli jagian bos urang sabar orang ya. Hampura bos urang, bos urang kuat iman lan Islam akodok tabah Bapak Kelvin ngadepi coba orang Kelvin nah Bapak Kelvin awan jadi bayangan ingin bengi Bapak Kelvin jadi impian. Bapak Kelvin bos Taiwan